Svakodnevnica se mnogima pretvorila u utrku s vremenom. Toj toliko željenoj uštedi vremena pridonose brojni tehnološki napredni uređaji koji nam olakšavaju dnevne poslove, pa tako i one u kuhinji. Danas nam se čini gotovo nemoguće živjeti bez pomagala, kao što su hladnjak, štednjak, napa i ostali. Kuhinski aparati napredovali su u dizajnu, ali i funkcionalnosti. Kuhinski aparati isključivo služe svrsi. Kao takvi, znači, trebaju udovoljiti nekim osnovnim funkcijama. Ja bih podijelio u neke osnovne. Znači, to su aparati za pripremanje hrane i aparati za čuvanje hrane. Kada govorimo o aparatima namijenjenim za pripremanje hrane, trendovi su se u nekoliko posljednjih godina bitno promijenili. Kuhala možemo podijeliti na one koje su povezana sa pećnicom ispod i one koje su odvojena. Trenutno je popularnije imati odvojeno, znači da kuhalo bude na radnoj plohi, a da pećnica bude u povišenom ormariću. Znači ne vezano jedno za drugo. Ploče za kuhanje mogu biti raznih oblika i veličina, kao i materijala od kojih su izrađene. Prva i glavna podjela je u samom materijalu, znači da li je to staklo-keramička ploča ili je to inox ploča za kuhanje. I staklo-keramička ploča i inox ploče mogu biti samo strujne, mogu biti samo plinske, mogu biti kombinacije jednog i drugog, a mogu biti trenutno najpopularnije su indukcijske ploče za kuhanje, koje su samostalne i mogu se kombinirati čak i sa plinom i sa strujom. Indukcijska ploča za kuhanje ubrzava proces kuhanja i do 3 puta. Ona radi na principu magnetnog polja, što u praksi znači da ona zagrijava samo dno lonca, a ne grijač ili samu ploču. To se naravno odražava i na potrošnju električne energije. Potrošnja same ploče za kuhanje indukcijske je smanjena do maksimuma, osim što 3 puta brže radi kuhanje, isto toliko je i ušteda, za razliku od staklo-keramičke strujne ploče. Uz to, indukcijske ploče za kuhanje vrlo su jednostavne za rukovanje. Tu nema nekakvih funkcija koje nisu jasne zbog toga što je sve slikovito objašnjeno. Nema stranih jezika, nema ništa što je pisano slovima, u principu je sve na slikovit način objašnjeno. Pećnice su u modernom načinu opremanja kuhinja većinom ugradbene. Standardnih su dimenzija, no varijacija ima u dizajnu i funkcijama. Jedino u čemu se razlikuju su u pravilu po samoj opremi koja se u njima nalazi i po u pravilu načinu na koji se one održavaju, to jest čiste. Čišćenje pećnica baš i nije ugodan posao. On oduzima dosta vremena, lako se zaprljate i potrošite dosta novaca za sredstva za čišćenje. No tehnologija je za to našla rješenje u obliku pirolize. Piroliza je funkcija koja sagorijeva na 480 stupnjeva, apsolutno sve nečistoće koje se nalaze u unutrašnjosti pećnice. Ono što je bitno za naglasiti kod pirolize je da ciklus čišćenja košta manje od 3 kune. Dakle, imate čistu pećnicu za nekakvih sat vremena manje od 3 kune, s tim da vi ništa niste morali raditi unutra. Jedan od važnijih aparata u kuhinji su i kuhinske nape, koje uz funkciju koju obavljaju mogu biti i bitan dizajnerski element. Dosta često se kuhinja počne projektirati od toga da se čovjek odluči za jedan model nape oko koje će organizirati cijelu kuhinju, zato što je to ono što čovjek prvo vidi kad uđe u neku kuhinju, ako je naravno napa ta na što on cilja. Hladnjak je jedan od uređaja bez kojeg ne možemo zamisliti kuhinju. Oni su danas opremljeni nizom dodatnih funkcija koji nam znatno olakšavaju život. Podjela je na ugradbene i samostojeće. Manje više danas, ako se radi o nekom dobrom dizajnu kuhinje, pokušava se integrirati hladnjak u sam oblik kuhinje, a dosta tako je popularno na američki stil, znači veliki side-by-side hladnjaci koji imaju razne funkcije poput, ne znam, pripremanja leda ili filtriranja vode ili sličnih stvari. Jedan od omiljenih aparata u kuhinji, jedan od izuma modernog doba koji obožava gotovo svaka domaćica je perilica posuđa, koja umjesto nas odrađuje možda i najomraženiji kuhinski posao. Perilice posuđa isto tako jako bitan element u kuhinji, isto tako kao i hladnjaci i kao sami štednjaci se mogu dijeliti na samostojeće ili ugradbene, popularnije su ugradbene i one kao takve se dijele na praktički dvije glavne podjele, to je perilica posuđa sa vidljivim komandama i perilica posuđa koja je potpuno integrirana u frontu kuhinje, tako da čovjek praktički niti ne vidi gdje je perilica u samoj kuhinji. Za kraj možemo samo zaključiti da uz sve ove aparate kuhinja nerijetko postaje jedna od najdražih prostorija svakog doma i prostorija u kojoj se zapravo može uživati svim osjetilima.